Kinong yalam jangka RBTSA kibakentup yo Presiden uba RB Shadab, Secretary uba Dip Chandran Tatiang, Advisor uba RR Kensai Magdo, Lemban UMLA ke Mahdi Constituency uba Charles Marngar. Rengkat bat gidikot jangka RBTSA, kila penlong ke jingi kendu yo uba Sosteno Satun naga benta bandej ai kublai ke jingi orang jongu, haka tup ki Menteri Sarkar ki betmai jong Sarkar MDA 2, kabalai lam daga seng NPP, lengba Konrad Kesangma kumu Menteri Rangba. Ke RBTSA hagan yang jingi kendu kebelalong hakamra trikam jong ba Sosteno Satun han sekretariat kala yolat bani keren ya shibun kimat kibedei bat kabit kabiang jong katany hakikam hilekai. Hang juga por ke RBTSA kala penskongru hakmat Menteri Sarkar hakabedei bat kejing rakhe ya kejing dap ke besan posnem jong kenhon bat kejing rakhe penha perda kabon penlong hak khatwai trik unai wing arjar arpsan hamadan NSCA mini stadium paham sim nongpo hak bawa Sosteno Satun rengkat bat ki weipat ki sangut ki MLA ke distrik Ribhoi kini poilang bansaki ya kejing penha perda ya ke Golden Jubilee jong ke RBTSA. Uba RB Shadab ubri Presiden ke RBTSA haba keren hadin kejing ya kendo ula penpau bagalong kejing sarong ya kedong Ribhoi ba menta ke kentiru uwena pedeng ki MLA ula syapun ku buram kumu Menteri Sarkar bat kalong badon kam ban penpau ya kejing ke menlang barok bat ru bat na ya ke kerku kerdok kenang ba undang la bantri bahaya ke kam bat ru ban pej kam kerpang ya kejing don kam jong them Ribhoi. Wesbun ya kana kejing kili jumpi ni na kaliang jong Ribhoi District Sport Association ni wan mentakeski bani kendu ya iba Sosteno Satun minister na ka dong kejongi alor kanong rim ka ba mangi kumki noyalam jong ka RBTSA ni penpa ko jung sukman ka ba kraw ba Satun wayo manlong kumuwe na ki kabinet minister hapo sarkar malayalam dawi Mr. Konrad Sangma but kelalong sisya kajing kemen yengi namar ba ngiladu no hambun tuli kisnam banyo minister na kadong kajongi hoy ngilayo mencuwa ki chief minister nadu i ba Ike Maulong ntai ba jadi rembai bat kamtam iba i Dr. Didi Lapang balabat bunsin badru ubadang suklat hapo ini ki kendiat benai ngilayo sisya ya ka ya kan nam ya keburom baka Ribhoi kelas C ya ginomi khmat penyo banlong hadu chief minister be hadin kejing song thait no jong i Dr. Lapang hadin kejing bomdon chu jong i Dr. Lapang haka sarkar Ribhoi lalong kumai no konsuat idan ginomi khmat kejong ni ga kasangi meri ngimlan bapli kitre la kejong kam indre ni klem yo alat banni kum ki minister nagi nakadong kejong ni Pende hapo kajing alam jong uni chief minister bamenta Mr. Konrad Kesangma do chief minister bodonsya karukom yoi ba umpet iya kano rindu umpet ya kadong kajongi ba kaladon kam kari district manyo no sawe u cabinet minister te iba Satun ulade lupa nakaju ke parti ulong loyal ya u chief minister ulong loyal ru ya ka government ulong loyal ru ya ka parti jadi halor kita kinong rim ba uni chief minister ula thung yu kumway na ki cabinet tegane ke jing yo jong cabinet minister kala long ka burom kum khraw ya ka dong Ribhoi brodoli on mangi kum kinoy lam jong RBTSA nimyo akalat banwan adu ki spor ki bakaman chua naman ngila persyang ban ya kendu hindre ngimpat yo alat kementa kasni ban pau jo sukman ha ka bangilayo ban kendu apo office jungi bat haka juga porngi wan haka ne kasni ban priang buram ya i ban ai kublai i na mar bai layo kum minister haka ba ar pade ni wan haka ne kasni ban khot ya i ba in long chief guest haka final football ka bangin penlong haka neutrik ka bolong si benta na ka jing rakhe jumi ya ka ne ka Golden Jubilee